Kako je prošla cijela 2025. Bilo je iskreno jako puno putovanja, od Budimpešte, Venecije, Slovenije. Mislim da sam u Sloveniju najviše išao. Jedino, eto, nismo nigdje išli avionom, ali nadamo se da će biti ove godine. Dosta toga je bilo blizu nas, ajmo reći, nije bilo neka daleka putovanja, a na moru, odnosno na Hvaru, je bilo stvarno super. Možda ponovimo, a možda ćemo ići na drugu lokaciju ove godine. Što se tiče mog posla, treninga, treniranja i generalno svega što se tiče fitnessa, tu sam iskreno jako zadovoljan. Službeno, eto, mogu reći da je bilo više od 50-60 jako lijepi transformacije kroz cijelu godinu, a da od nove 2026. godine povećam kapacitet slobodnih mjesta za online treninge sa 80 ljudi na 100. I iskreno jako mi je drago što sam skupa sa svim klijentima prošao i napravio jako lijepe transformacije i rezultate i nadamo se da će iduće godine biti još boljih rezultata. A što se tiče samih društvenih mreža, evo, nadam se da sam vas dovoljno nasmio i razveselio sa svojim glupim videima, a opet da ste naučili nešto novo što se tiče sadržaja za fitness i zdravu prehranu, jer mi je iskreno jako lijepo čuti da vam je moj sadržaj na društvenim mrežama pomogao. I eto, to je to od današnjeg vloga. Idemo još bolje i još kvalitetnije u iduću godinu.